kaymından söyletem yazar mı yok mu? Yazar. Ezgine mutlu ettiler. Ya izlesin ya. Başlayalım. Bu ne bu? Benim armiyaga gitken urun 1961 yılının oktyabr başında şuşu taş yoldan jayao kelip ana bundan Çiğli çakırında Tuymaz rayonunun Boltay degan avulu yata. Bunda tavlar, urmanlar, şu hattı motor tabiat, aminden bu yakta Tukay degan Tatar avulu, şu avulda spektaküller koyup şu orunlarga avullarga öğrenip yaşayıp kına yatkanda yine armiya eklerge doğru keldi. Hem şu armiya gitkende men bir yük başlasa kol ko'targan edim, to'xtatib meni Tuymazda qolib borur deb nishlabdir ol shundayroq kishi bo'lib chiqdimi, alla meni anglamadimi, alla menni tigi nechikdir o'zinchalikli bir hal bo'lgandirmikan endi xotirda qolganingcha ul shofyor водитель yük mashinasining yurtuvchisi men yo'lning qirida bosib turadir edim, mening ko'kragimga tepdi. Men aylanib ketib chaq ikkinchi bir mashina ostida kirmadim. Lekin ol menga armiyaga borishga qimosh olamadı. Armiyaga borganda Tuymazda yangadan komissiya satdılar. Men anda bik avurlik bilan gana iyilib, o'zimni yangadan armiyaga olmaslar deb, o'zimning shu vaqtlicha avurtganligimni, g'aribligimni deb aytdim, yashirib gina armiyaga ketarga menga nasib etdi. Bu ijiblar o'zgargan albatta. Tosh yo'llar hozir asfaltga aylanib bora. Avulda yangi yurtlar bilan bezalgan tabiatda bu urmanlar, uzoq urmanlar yo'q edi, ularning qo'y urmanlari, mana narat urmanlari, uzoq urmanlar, ular kishilar bilan birga yerda o'zgaradi. Bo'ldimi? Fayıl'da şuraya bakmaklar sorayım mı? İşimizin filmi iyi mi? Fayıl rejisör, senarist. Yaşı güzel. Ana ostağın ileride kubisi yonğa basattılar ormanlar.
mərtə mənim qəsləşdim. Bula yaxşı söyləşə oldu, ibət indi. İstəqalın uzakilere almıyor ki. Aa. Halen dirəş verdin sənə? Kulağına koydu. Yok, tege benim tege şeyler yok. Vatanım Tatarstan. Gerek bulur dep algan em yok. Ha, конечно. Koyduk şimdi ren arasında koydum hazır. Өтә барлык чужау, просто зараз теге минем турда фильмда эшләргә итә ул. Менә авылны как раз үтәгә. Мына шулайрак. Әле кайтабыз, җәгә кайтабыз. Мен тугаш 3-нче көнгә 3-нче гыйнвар көнне фронтка киткән. Без Иней карамагында 4 ир бала торып калганбыз. Өлкән абыем Гали абзый 3-нче ел вафат булып китте. 70 yaşında Ахангаран шәһәрендә, Үзбәкстанның. Уртанча абыемнар шундый яшәгәдә. Оңардан зуррагы Нияз абый 1946 елда ачлыкта үлде. Шунда үсеп мен 59 елга хәтле 17 яшка хәтле шушы нигездә яшәп туып үстем. Ул безнең карага йорт иде. Бездә 5 елда бетерелгән булган ул карагай, ягъни Марат йорт иде. Урталай такта салынып, урталай ярылып, шиләр белән, шкантлар белән төзелгән бик мәһабәт йорт иде. Аны 1964-66 елларда бер туган абзыем, Шуингел абзыем яңартты инде. Ул әлбәттә безнең авылда шул без хәллегенә гаилә булганбыз. 30 елларда безнең картайлар расклад итте маташканнар, бу йорттан куып та чыгарганнар. Алар ат дорында яшәп маташканнар берничә ай. Соңыннан инде ничекләре кайтарылган, коммунист булгач, әти укытучы булган минем, аларны кайтарылган һәм алып китмәгәннәр иде. Бу безнең авылда 3 калай түбәле йортның шул берсе иде. Ләкин калай түбә әтидә булмагач, минем хәтердә калган инде яңгыр яуса, инәйнең бөтен курыкканы өйгә үтә дип инде шу 10 яшьлек чакларында анда ташлар да төшеп карыйдыр, өй башыннан дип. Өй башында белеп булмый, баскычта юк. Салам белән өстенә, салам белән каплап, салам өстенә ташлар да куеп, ул пичмактан үткән яңгыр су үтмәсен дип ничек кенә әйтебез, инәй мәрхүмә белән тырышып йөрдек. Менә шу нигездә 1962 елда инәй мәрхүмә үлеп китте. Киткән, мин үзем армиядә идем. Мин соңлап кайттым, әнием дә җирләгәннәр иде, берничә сәгатьтән мин кайттым. 1962 елның ноябрь, 2 ноябрендә үлә, мин 5-ндә кайттым. 4-ндә кайттым, мин бер тәүлеккә соңга калдым. Менә шулай гомерләр үтә. Нигә? Бу димәк, бу йорт безнең ничәнче елда 63-ләрдә мәл ул, син 66-да. 62 башланды ул сөрәйтергә. 63-ләр. Анда бит Шунда мин урынына йорт күтәрелде. Торырга уже урын юк. Волей-неволей идән дә җәясең, мөргәсен дә чыгарасың. Ну, башта син бит не понимаешь, что тут пичмакны дөрт чакырды. Аннан соң инде киләсе елда шикелле эш бетердем инде. Шулай. Анда грак урмандашларын вакытлары бит инде ул
Ayırtma bitti 13 yılda bitti oldu. Bunlar 66 yıl. 60. 60'da bitti o. 65. 63'te. Demek ki Kazan'da okul başlayan yılını sınırı 70'e kadar Onda. kaptan sanırım. Ben hatırda bir iki ömede katnaşkan benim. Pekanik oğa kaçaş bir kanim de. Ay, elek, orada öme bile indi. Mında yollap işletirge koya bizden okşa, koya bizden kapital yok etti. Kalkuzun tege koyak kaşlap okşa degen etseyiz. Kalkuzlardan okşa gitti, ödeti 63'lerde mi, 70'lere mi bire başladılar onda. Onun sen bunu düştün okşa. İşlerine para değil. Bir de bizim yine 2 noyabr'da oldu dedim. 2 noyabr'da işimde jirlendirdik. Men şu işimde men jirlengandan 2 işte önünde kayıttım şekilde. Şu kımtı oldu. 2 noyabr'da. 2 noyabr'da olup 2 jirlene dörtünde men kayıttım şekilde. Bir tevli başanı keyli şu kımda kayıttım. Hatırda kalmadı. Ongan eginde. Kumulganıydı. Ben sularımızda kuranları yurttaga bizleri kişkin dururuz da Ravuz'dan çıkardık. Yurttaga Ravuz'da biz mesleğe iniyoruz. Ana şu şeyinde bizim üyesi. Baba, şuraya çıkayım da var. Makine baktım. Bak. Gitti.
Bundan suyusun az mı? Yakında var yemin ederim. Haydi. Живой, сука, меня заработал. Она в кроватке лежал, дядя Валя. Я же вас, ну как литератор, меня били, я все. Мы ваши Gidelim bunda. İkinci retka. Birisi orta. Akşever oynayalım. Akşever oynayalım.
Koytam degan laf. Topsun. Şunda yortuma. Yok. Olmuş. Anlatımın da aralarına gittik. Yoksa yükselmeyi tamam. Anlatımın da aralarına. Gitkenler soğuşka %68 kişi. Şularның барлыгы 74-те генә әйләнеп кайткан. 94-те шушы яу кырында ятып калганнар. Әлеге көндә бу авылдашларның 60 елдан соң исемлекләре авылга кайтты. Без бу кешеләр алдында мәңге бурычлы. Сугыш ярында, явында ятып калганнарга да, шушы сугыштан җиңү белән исән кайтканнарга да, безнең арада алар әз калдылар, бик әз калдылар, көннән-көн кәми баралар. Менә кичә генә әле без бер ветераныбызны җирләдек. Ул Сулейманов Рашид абзый. Аны да көтә идек шу бәйрәмгә, ләкин ул өлгәшмәде. Ул да булса шундый зур шатлык булыр иде. Өмете турында сөйлиләр һәм безнең балаларны тәрбиялиләр. Алар бер вакытта зарланмыйлар, авыр тормыш дип. Чөнки алар авырлыкның шынын күргәннәр һәм әлеге тормышны элекке белән чагыштырып карый беләләр. Безнең арада шулай ук хезмәт һәм тыл ветераннары бар. Ул вакыттагы сабый балалар, әлеге вакытта әбиләр, апалар, абыйлар, алар бит дөньяның иң авырын күргәннәр. Алар шушы җиңү өчен тырышканнар һәм без аларның хезмәте аркасында шушы тыныч тормышта яшибез. Һәм инде әлеге яшь буын балалары барсы да моны аңларга тиешләр. Һәм шушы тынычлыкны саклап, илгә файдалы кешеләр булып, үзләренең ата-аналарын хөрмәт итеп үсергә тиешләр. Һәм моңарда шушы эштә безгә хөрмәтле тыл һәм хезмәт ветераннары, шул ук сугыш ветераннары һәр вакыт ярдәм итеп торалар. Без алар алдында мәңге бурычлы һәм мәңге аларга баш иябез. Аларның хезмәте шул хәтле зур, аларның хезмәтенә без бер вакытта бәя биреп бетәлмәбез дип уйлыйм. Бу көннәрдә, шушы көндә мөгаен күбез үзләренең туганнарының исемнәрен, якыннарының фамилияларын күрделәр. Алар аңлыйм, бигрәк тә авырдыр. Бу кадерле авылдашлар, чынлап та бу безгә кирәк дип уйлыйм. Кеше бер вакытта да үзенең онытырга тиеш түгел. Үзенең бuna азатлык алып килгән кешеләрне, үзенең шушы әлеге буынның исәнлеге өчен башларын салган кешеләрне онытырга тиеш түгелләр. Һәм без шулай ук исән калган ветераннарыбызны да хөрмәт итеп яшәргә тиешбез. Дип торды. Һәр вакыт бик зур көч салынды. Мин моның өчен Хәбир Хәләш сезгә зур рәхмәт әйтәм. Шулай ук безнең Асхат Талгатович Галиев зур ярдәм итте. Менә
bütün başından ozagına katlı min nişe gitip rahmet aytып bitirge de bilmeyim. Bütün işini proyektlap başlaw. Yaz baştada yanga obelisk salabız. Şulay zor yerden ko'rsatdi o'zimizning deputatimiz Deviz Vener Gamirovich Hammatov. Barig'izga da zo'r rahmat, qadrli yoldaşlar. Barig'izga da zo'r rahmat. Bizning bugungi kun tartibi bo'yicha bizning veteranlar hurmatine pamyat işlerine çürüler deb o'ylayman. Barig'izga da mana shunday ishda qatnashgan uchun, kelgan uchun zo'r rahmat. Qadrli qonaqlar, hurmatli yoldaşlar. Şulay bizning da qo'ydilar veteranlarimiz Ulug' Arkaldan ham chetda yashovchi veteranlarimizdan bunda bir-birigizlar Hürmetli Belediye Kerkel Avlu halkı, ağaydar, apaydar, tuğandar, kadirli hukuk hem hizmet veteranları, kadirli konaklar. Bugün biz Başkistan Respublika Prezidentinin 1941-1945 yıllardaki Büyük Vatan hukukunda İngiliz'in 60 yıllığın bayram etüge edirlik hem bayram etü turanda ukazın buyumga aşırı yüzünen Belediye Kerkel Avlu'nda oşu taraftan hoşka gitken yavrular hürmetine abilisik asu tantanahına yiyindik. Yılda bizlerdi en zor mirat edip kaldırığa tileybiz. Bizim yaptık, dilesek, üçün helak bulganlardan isimleri bir kasanda unutulurga tiyiş tügül. Respublikanın 22 tondan turgan hatler, hem ular yengü menen qayttılar kitaplarında, yavkurdarında yatıp kalgan hem tınış turmuştala, uğalmagan hukuk şarkılarından yaktı dünyana kitken bütün haldatlardan isimi oşu kitap bitlerinde yattı. Belediye Kerkeli Avlu Huşka 178 ulan jiberdi. Hem yalanlarında batırlığı hem kıyılığı menen avulun rayında donga kumgen Halim Mecid Gaynullah ulu özünün kıvık yavrular da var. Halim Mecid Gaynullah ulu 1919 yılda Radadar Huzda Kün Soğuş Kurulu'nda katlaşkan. Büyük Vatan Hoşu'nun başında devizliğinin siyasi bölük naşarnik olarak ular avur aparmanı hukuksun uyduğumuzun gaskerlerge kuşağılar. Germaniyalı order yılğasının kiskende yaralangan polk komanderini almastıra. Polkovnik Halimov Mecid Gaynullah ulu'nun Kukragin 2 Lenin ordeni, 2 Kızıl Bayrak ordeni hem 2. derece. Bir de veteranlardı 1 minutun alıp itke alayım. Rahmet oturup. Başkırstan'da Sur Abdülin, Minikali Kulu Abdülin hem Ivan Maksimsa, ilimizden en yukarı nagradı Sovetler Soyuzu Geroyu isimine layık buldu. Yeni günden yakınlaştırıda, kündüz tünge yolgap, arı talı bilmey, batılarda, firmalarda, tükken, babaylardın, hem ingelerden bir dilim hikmet ve muhtarlık kesirgen balalardın da dur ilişi var. Vakıtlarında kullarına girgense hocalıklarga yardım etip durar. İpteşte, Kırgızstan'da dünyala hem ilimizde hukuş yalgını hamanda bulmey. Kılı ümidlerde meyke esterler namusuna hizmet ete. Rayon hakimiyeti, harbi komiseriyat hem ataseler uldarımız hizmet etken şahslardan, komandirlerden rahmet hatları olup durar. Biz gidesek tele yigitlerimizin il aldığında vuruşların namus bilen ötelerine ışanabız. Çünkü ulardan kut aldığında ölgü alırday tez var kadirli veteranlar. Vakit tuktap durmay, hürmetli veteranlarımız safı yıldan yıl Utqa atlaganlar, ilni sokmaganlar, jingip atlaganlar, koytmaganlar. Şulayda bugün tuğan yakka koyttu, koytmaganlar. Heykel bulup bastı,
кайтмаганнар. Туган туфракка мәгърур һәйкәл булып басты алар. Баш иябез сезгә, каһарманнар. Озақтан шешкелерін салырбыз. Озақтан. Мына қадірлі олдашлар, біздің яугірін Валюлин Ахтамабызы сізге бересім келе. Sizler misiniz avuldaşlar? Мен, конечно, sizden karşıda çıkarga pek uylamaganıyım da. Çünkü şahsım bilmegenden değil, потому что benim her bir sözünü ettiğim sayın yaşım çığa. Şuna göre rahmet, men proşum birinci rahmetini aytayım, Azatqa. Gafıytasız, men Azatlıktan aytam. O bek zor kış saldı bu işe. Bek zor kış saldı. O yerde Vasile reis kızı. Так, yardım ettiler başkalar. Rayın dürüsün ettiler. Büyük kış saldı niyedir? Sakiyev, Mirda Proşim Anam'ın kartlasının vuruluşunda. Evet. Zor rahmetsizge kilitleri için. Evet. Hemen tebrik eden kuşu beyran bilen. Evet. Allah verse, bu işi biz Alman'ın bilen Xabir xalaf işi dürüst etti. Biz bunun bilen neşini bitirmeyiz hali. Hali biz aylanıp qaytqanlarga isimligini yazmağanbız. Allah verse, Toshqa olarında isim yazacakbız. Ana şu. Tebrik ederim. Ozat dürüst aytamen. Şuшы авылда туганмын. Benim metrikada şulay dep yazılgan. Yaşao yılları işidigende, qolgan endi türlü jerde. Көп вакыты салаватта. Дәһшәтле сугыш yılları үткәнгә 60 yıl үтеп китте. Шул 60 yıl вакыт ул зур вакыт. Буннар олышында Уважаемые жители села Малокаркалы, а также все те, кто здесь присутствует, все гости, все выходцы из этой, мне как казалось, маленькой деревни. Я от души вас сегодня хочу поздравить с этим замечательным праздником, с открытием такого памятника, который и дальше будет служить на пользу этой деревни. Он расположен в таком прекрасном месте, как раз вот, и как бы завершил собой, он вот создал культурный центр этой деревни. Главное, здесь рядом школа, здесь рядом клуб. Hürmetli kardeşler, bizning xalqning nindi yaxşılığı, әйбәт sıfatları turunda bugün söz bara. Biz jengib chiqqach, demak biz bek әйбәт xalqdir. Lakin bu әйбәт xalqni tarbiyalagan kishilar var. Ol tuğan jir duygusu, tuğan su, tuğan hava, iman hem Kur'an duygusu. Eğer de bizni Allahu Teala hem Bismillah terbiyelemagan bulsa, biz bugünge kelip jitmeyen bularik, hem biz tuğan tilimizde bilimde olmagan bularidik. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nesta'in. İhdina sıratal mustaqim. Sıratal lezine en'amte aleyhim, gayril mağdubi aleyhim veleddallin. Amin. Xuday Teala şuşu 300 yılga yakın yaşagan avulның барлык әрвақларына
Ulusundan kişisine, kişisinden ulusuna kadar soğuştan mı ol, açlıktan mı ol, başka kasafatlardan helak bulgan mı? Barısında Huday Teala özünün urunların icmaktan nasip et. Amin. Rabbana atina fid dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azabun nar bi rahmetike ya erhamar rahimin. Amin. Allahu ekber. Hazır men sizge bir gina şiirimi okuyasım kile. Yok. Ol. Hatırlaular günü. Men alıp qayttım avulga bulak etip. Kompozitor Vasim Ahmetov yazgan bir ulunap jir. Sana sonunlarsa yıştırsiz bu tekstini okuyayım. Hatırlaular günü degen jir. Neslimnin kipken tamirların sanıy gitsem jitmi barmağım. Жеңулерден қызыл байрағым бар сағыштан сары байрағым. Соғыш яланында йығылдың мы, атылдың мы, яндырылдың мы, тірілей көмілдің мы, хәбәрсіз сүндің мы, туңдың мы, ашлықтан өлдің мы, бізде яна яшау ұтығыз, хатырлаулар күні, қабірлерге шәшке қойығыз. Уралдың да сағыш байрағына, сені ізләп келем дүниядан, нелергіне болдық, жер көк тітрей, құшлар дәррәу шыға ұядан. Соғыш яланында йығылдың мы, атылдың мы, яндырылдың мы, тірілей көмілдің мы, хәбәрсіз сүндің мы, туңдың мы, ашлықтан өлдің мы, құрбан болдың ирік хақына, хатырлаулар күні, ұфық бүгін тағын ялқында. Seni izlep künge avaz salam, üzlükken mın jilde yutuла, üze sağış şeşkelerin kiri kaytan tuğan yurtuna. Soğuş yalınında yığıldın mı, atıldın mı, yandırıldın mı, tiriley kömüldün mü, habersiz sündün mü, tuңdың mı, açlıktan öldün mü, bizde yana yaşav utığız, hatırlaular günü, kabirlerge şeşke koyuğuz. Rahmat. Мен шулай сөз. Bizim yarar yerlerine seytir bilken. İstenmişiz tuğanlar, fikirkeşler, klastaşlar mında barımızda, klastaşlar diyelamına varsa da nihallerde var. Bizimizin selametlikleriniz nihalle, istenlikleriniz. Biz şu soğuşun aşısında, düşüşünde gördük. Biz soğuş çıkan vakitte işteydik. Soğuş çıkan günü biz taş yolunda koşağın üskü yağında işleydik. Nasıl ki bile barçık taşıydık anda biz. Şundan biz işitip koyduk, bizden bundan brigadirler varıp, şu günü kişilerine varıp koyduk gittiler. Bir işki bilen iriler varıp koyduk gittiler. İlk gün işledik de iriler koyduk gittiler. Bizge bundan nerse vardı biz de koyduk gittik. Biz iyi olmadık soğuştan sonraydı. Şundan sonra biz koyduk kaçtın, iş bitti bizden kadar bütün iş bizge kaldı. Soğuşka gittiler iriler. İş bizge kaldı, biz günütünü işledik. İşledik, yayında işledik, kışında işledik. Biz ne şu şamalımız indi raniyerlere. Biz başında işledik, pişerinde yaptık, kötübünde gittik. O vakitte indi kötü şamalıyı, onlar ediyi, nide kalkızda. Şundan bizden işler. Bu yıl 1941-1945 yıllardağı Sovet halkının Büyük Vatan Soğuşunda faşistik Germaniya jüyüge 60 yıl kıldı. Sizni әтилер, қортәтилер, абыйлар, фронтта турыдан-туры катнашучылар, sizni әнилер, қортәнилер, әбилер, фронтқа ярдәм итүчеләр, sizni бүгенге көннең бәхетле яшьләре, укучылар, Büyük җиңү көне белән кайнар котлыйбыз. Сагындырган данлы җиңү кучаклады бүген илемне, йөрәкләрдән шатлык ташлыгып, бар дөньяны басып килмәгән җиңү. Кояш балкый bir bitingdə моңсу ай һаман, bir күзеңнән шатлык нуры сибелә, bir күзеңнән һаман яшь тама. Вставай, страна родная, вставай на смертный бой, сравнись силой темною, проклятою ордою, пусть ярость благородная спевает, как волна идет война народная, священная.
Düşman bizge karşı ult açkan, Hitler bandıları ilge kirgen, yana şehir, avul, tugule. Her bizim namazatlı her nefretke düşmanlarını kırır, kıydırır, namus, azatlık, hem bakıt için. Vatan çakırar, bizne küresirge, vatan için, tuğan tufrak için. Olga, şimulge, defne. Başlıklar gitti soğuşka, zanıp aldı kurak. Ardıynadı baldan barak, çay vuradı general. Ardıynadı baldan barak, çay vuradı general. Soğuş, kutlu sabıy, buğla güzeller. Bu soğuşta görülmegende görevlik ko'rsatgan hem bu soğuşta mana hali G'ayşe apа aytgancha bu жеңүү soğuş bitiren Hürmetli veteranlar, buna büyük жеңүүнүн 60 жылдыгына арналган медаль Болдырылды ретінде біздің Россия Федерациясының президенті Владимир Владимирович Путин указ қабыл еткені. Шул медальдерді бүтін ауылдарда ауыл советінде тапсырып сақтық. Мына бүгін сіздің Jamal Farvaz'a ayarlarına тұрғып. Yok o sıkman, birle. Sıkmanım. Kadına bilmeyiz. Zmerayda. Hayır mı? Hayır ne? Bizim tarih kolay geçirilmegeni. Yıkanlarına, onlarga Allah Teala'nın rahmeti bulsun. Tenlerine selametlik, ecelerine sabırlık dileyim. Soğuşun bitken gününden buraya doğru geldik. Germaniya'da, Belarusya'da, Polşa'da, Germaniya'da, Çekoslovakya'da. Ali biz Ali dikkatli nazarlarsak da, bizden Ali turulgayı biz buldu. Savarga sıyılan nerse, bana kalkan şimdi soğurgana ploşit betonlu. Şunda balaklar, özümüzün Başkırıstan'dan yolmasıqa gerek. Просто Галимова Зульхабира, апай. Галимова Зульхабира. Хакимова Танзиля Фарвазовна.
Hakimova Tanzila apa? Karayımna. Halimova Sabila apa? Halimov Amin Ahmed Valiyevich. Halimov Amin Ahmed Valiyevich. Hamidulina Vasile İmamovna. Yok mu? Halimov Minoğlu, Halim Rahmanovich. Bir kavul sizde ekip giteyim hele. Tınları yetim kaldılar. Biz dolkandandım indi. Gafu edersiz. Min tileymin gelecekte padişalarga sabırlık bir hem de Allah kayım özün zihinler verip gelecekte jengil turmuş soğuşlar bulmasın. Turmuşken yüzünde jengil olmayıp turmuşun ağırlıklarını biz ötkerdik, gördük. Jengilip jibip de düşmedik. Ağırlıklar bu. Ямалова Назия Бадиговна. Bana bakıla o yukarı bulak menen tebrik eten her birlikte uzun ömür bakıp tutturmuş o maturaygan yaz ayların yanına seske atıp matur ittirip yaşarga bakın. Barağızgara bakıp balalarımızdan tatlandırıp ödeginin turmuş tecrübelerin ballarına ittirip onlardan izgilikini kurup matur ittirip. Новый не значит хороший. Ну, надо Внутри меня, Ну, Зария, ну и видно, что
Закрыто же. Bir kulak çıkıyor. Bayrak şey geliyor. Вот так. Bir fak parası. Para iş kuşu Mikalanda. Melis beni düşürür mü onu? Mına bunlar bile birge. Meni şunda elektrik. Внимание, снимаю. Tamam давай еще. Давай еще. Раули. Ну, а ты еще как сделай себя контрольно. А ну сейчас подождите. Nefis bizim dürtümüzdekine abisi bilen cingelerine düşürsün. Yarayım mı hazır? Çok şükür. Hadi yapacağım şöyle. Hadi taşıma tutsun. Taşıyorsun. А я вас совсем рада. Жену прошел, нет? Спасибо. Bunda tutarsız. Bunda Mayı'nın kabrinde Şimdi bundan 40 şöyle olsun. Noyabr'ında yine 62 yılda. Men armiyadaydım. Men bir neçe saattan qaytdım jerbegenler. Buların etli, men yıl sayın qaytam, bu yıl qaytqan yo'q. Bu tege naqtasi buna qarisi var bu yıllar. Men yıl sayın qaytam, bu qayta olmadim. Seçkelerin barırga keraklilerin tigisi barısında buna bu rapisi var elbette. Buna bitalar. Seçkelerin qarisi reşali aybatlab nidasi var. Bundalar kapital işlengan. No 30 yıl ötüp turgan bu kabirler de мәңгілік tuğu. Turmuş barısında nide. Büyük nesil öldü tuğan. Büyük nesil öldü. Меня считать нет. Мен мына түнне ятам, бар кызны биремлеп кетем. Мен айтам, не язам, не керек. Считать нет. И смысл денег теряется. Смысл построенных нами домов теряется. Onadan tura, ona. Ну, былай, азыраак. Ona değil işte. Отдельный сөздер алар аңлыйдыр инде. Булды мына іс. Мына мен шушы нелерни iki серебристый елканы Уфа ботанический бақшадан, ботаника бақшасынан 1975 жылының
74'te yok yere. 74'te biz bunu koyduk. Şimdiden de tek krupniklarım olasın bana kelip uysa. Amarak sıkan kadırlarını. Yeterge. Efendim ruhanlar. Kapalar. Kaldılar. Biter ama. Kolay ormanlar. Yok, sun babayını katugul pamedesi uzgarnaran. Alar zagısta tugul iyi.
Başlamasın elle şanın Yanıtının her bir irtesinde Canda ümit duyup uyanan Ey ömrünün altın minutları Gitmezke deyip git Ey ömrünün altın minutları gitmezke deyip gerekliyiz ömrünün altın minutları bulup қатырда қалсын еді бүгінгі күн мен қандай ешқына боламын білемін senin işlerini, senin rolünü. Rahmat, Kadir Bey. Bana mahirat o bizim. Mahirat. Min komisar olay, sen tabii mahirat bizim komisar, evet. Biz indi freyterlar, neler, redabaylar, mahrafayanda. Hem şans, hem dürüst. Mahrafa, men devam eteyim mi? Mahrafa biraz men de jarjarlayım hazır. Tege bereyin de azrak. Neyse hazır zamanı şunda gidin nişesin. Elde kılıp bakırmadı gali, kılıp tabılsa bütünday. Мұң ештірме ебет. Онда тегі пультта отыра бетін тегі егет оңа мұң неге сенің телевидениеда интервью беріге тұры келгенде біргіне жар-жарларға қошылар. Мен онда 5 дискіні бердім, әр бір дискіда 25 жар. Hem олар сайладыларда мен айтам, мынау жерні сайлагыз, мынау бұл жерні айтайыз, мынау жерні бәлки, мынау бір 10 жерні тәқдим еттім. Олар тыңларлар да, мүмкін мі мынау бұл жерні дейділер. Мен әлі болса оңламайым, түріклер тігі тілінде оңлап, күйін оңлап, не үшіндір нәк мына шоша жерні сайладылар. Нендей жер екенін мына мен қайырсызға айтып бересім келе, жырлап бересім келе. Әлбәтті бұл жер мәңгілік жердір деп ойлаймын. Чөнки оның авторлары Әңғама Ғаднабаев шын мағынасында халық шағыры Васил Исламов, һәм аның бірінші башқарушысы, шын мағынасында мәңгілік халық жыршысы Ильфак Смаков. Түріклер жесін құрамыңдарын сайлап алдылар. Шымшыйды жел тұзырды ұшқызын юллары Аяуалы бара екен ұшқызын юллары Яшьлектә алып Шыңшыңида жил тузыгыда жистыңгыр мұңлары Байда алып бара екен ұшқызын юллары Жистыңгыр өміш мұңлар ойлата сенің хаттағы ойларын яшьлектә алып байда Яшьлектә алып байда уйлата синең хакта Kızın yolları Bayda alıp bana iken Çistin kıravınları Çistin kırav dağıp kına Atlarda şabıt kına Dillerin yaşlığından Tiksinme alıp kına Çistin kırav dağıp kına Atlarda şabıt kına Dillerin yaşlığından Tiksinme alıp kına Batlarda şabıt kına İskandarav dağıp kına Batlarda şabıt kına
yaşlarında leksine alıp bana. Tege jar, tege iki yar koşuğa. Bu bilmem ki tuğun. Jesin gramınlarını unutkanaydı, onu men bütünlay tege Katarda kalmaya kızan çalışım. Allah'ına jarlıyız, Allah bize, jarlıyız abi, rahmat, rahmat. Sağlanan dostlar, bu jarını men nişekte betirgen. Elbette tuğan yer, tuğan il, bizim halkımızın burungu jarı bu. Bana türlü jarlıylar, türlü sözler bilen jarlıylar. Mağraberde yaşarak paytı hazır malayımda var degen. Malay bolsa, malay bolgacha yaşarak paytı bolsa jat bolar edi. Ya şolay bolsun ayene. Malay söylep aytсын, natине пайтмайбыз ал, кайда пайтып дейт. Şolay bolsun келечекте. Amin şolay bolsun. Amin şolay bolsun. Аллага рахмат. Ничек биз тиги неден түт концерт мероприятиесинен ки әди экранда көрүндү. Биринчи клиптер белки койдадыр шитте түгүл, Каркалда түшүрүлгөн. Каркалага келип түшүрүлгөн. Ешкана тиги моңнар кайтсын алганы катырлайсыздар инде тиги крутой гана шуба кийип жырлап бердим бүтүн 5 жыл элек. Шуну сурайлар, бул сиздин абалмы? Мен биздин деген булам энди. Дөрүсүн айтканда ул Уфа шаарынын трактовый урамы, тиги абал урамдарында да бар бит энди. Ну, киши сурагач кишинин көңүлү болсун деп мен айтам энди. Айтам биздин абал баттыкта түштүк деген булам. Ансы ялган эди. Мына мынсы шын алдагы жыр биздин Каркалда түшүрүлгөн. Анда менин түп герой Ати, Ани, мен ойлойм мени гани Бактыгани уулу Галимов мага лайыклыдыр деп өмүр бою ушу Чолпон колхозуна кызмат эткен итальянчы, бийик кире экен, биючү, таланттуу киши. Мен чын көңүлдөн бул жырны уруксат этсеңиз Атиге багышлап жырлайсам келе. Мына юкка гана түгүл, Азат Вазих уулу дөрүс иштегенсиздер деп ойлойм. 39 Бейик Ватан согушунда 39 һәм 45 тил жазылганында. Менин картатай, мен аны билмейм, мен аны каян билейм, Ати өзү билмей, Атисин чөнки 2 ай болган, 3 ай болган кеткенде 39-жылына кеткен болган Каркалдан. Һәм бер качанда айланып кайтмаган. Мына шундый хәлләр. Жыр Роберт Менгелдин шигыри Җевдат Исмагилов күйі Атиге жыр деп аталат. Kuşlar sayra yoylagan garmonun tillerinde Uyumak kaytal yanına Sağışlarga salıp canımına Bigirek mağlaydı buylaysın Yeşillerini ahırı uylaysın Uyumak
тілімізні бір нигада қарамай, мәхәббәтсіз яшәү ярамай, бір нигада қарамай, мәхәббәтсіз яшәү ярамай. Арбір яратырға кирәк, сагышларны каратырга кирәк, яратмыйча бездә ярамай. Яратыгыз газиз аналарны, яратыгыз газиз балаларны, бер нигәдә карамай, мәхәббәтсез яшәү ярамай, бер нигәдә карамай, мәхәббәтсез яшәү ярамай. Яратырга кирәк бахир кебек, яратырга кирәк зөфрә кебек, яратмыйча бездә ярамай. Яратыгыз туган ягыгызны, яратыгыз сөйгән ярыгызны, бер нигәдә карамай, мәхәббәтсез яшәү ярамай, бер нигәдә карамай, мәхәббәтсез яшәү ярамай. Яратыгыз туган җиребезне, яратыгыз туган телебезне, яратыгыз газиз аналарны, яратыгыз газиз балаларны, бер нигәдә карамай, мәхәббәтсез яшәү ярамай, бер нигәдә карамай, мәхәббәтсез яшәү ярамай. Яратыгыз, яратыгыз. Hürmetli tuğanlar yandıramayın. İşte ne? İşte. Tatar hem Başkırt sanatında yıldızlar көп. Ama lakin onlar arasında en şista, en yaktı, en sada, hem sahnede bozulmagan yıldız ol bizim aydarımız. Ol Karkali yıldız. Hem biz bugün şu heykelini açıp Aydar Halim bilen Aydar Galim yıldızlığında 3. Aydar tağın kelip çıkmaz mikan deyip tırışabız. Belki 4. 5. Eğer de biz imanlı bulsak, biz Kur'anlı bulsak, biz tuğan tilli bulabız, hem avullu bulabız, hem kileşekli bulabız. Eğer de şu balalar arasında bizim eyken sözler birgine balanın konuline altın nur bulup tamsa da bizning kileşek bulacak Allah bilsa. Biz bugün başladık, Karkaliler başladı 5. Mayda. Demek Karkaliler 5'lik eşledi. Onlar bardik 5'lik eşli. Allah bilse Başkırstan'da hem Tatarstan'da bayramlar. Bu vakitte beni nindiğine kişiklerde de tıksak yaşlık bulmaz mıkan degen güçler de var. Onlar benim barısı, benim baylığım. Biz bir kadar sanatlı yasıyız. Kileşekte halk uzaytır. Kim? Lakin bizge, kişilerge, yaşarga gerek. Min bir vakitte de bir koydan indi halde kalsam da Karkali halkı kibik tırış, Karkali halkı kibik akıllı, Karkali halkı kibik bir katlı, Karkali halkı kibik sada, yaktı, hem ışanışlı, tırış, imanlı halkını görgenim bulmadı. Yok, min tege tuğana oğlum bulgan için tugel. Min şınnap da siz biz büyük halk. Lakin cemaat bu pişraktan, bu necasetten, bu arakadan çıkarga gerek. Da balladı. Oturdumla kümenin hayturine, qaradımla sularının tübüne, su tübükkaylarında hiç qara yok, kileşekkaylarıyla görünüş ara yok. Etkayının soğuşan dostu, Gaziz Nasirov jırından yana bir Ursay avlı Başkırtstan. Вашего отца похоронил я. Гвардияльkan сержанта Тимофей Черкасовның миңа язган хатыннан Архангельский станицасы Ставрополь крайы. Bir mıymıldık hanım sözümünü bulup Rusça söyledi de sebepsiz. Respublikam tugel, Tatarşasız Urus edepsiz. Urunuma aldım, küpe gündüz, Түш күрдім иміштір қараңғы, түн иміштір әтей сүрен сала, тез кел ұлым, бәйле ярамны.
Olda düşman, yova yedire, şuşam, orttan da otarga kuşkanlar, başını kalkıttırmay projektorlar, tege buğundan kelgen kuştanlar, 45 yıl şuşup baram imiş, utlar, dotlar, utsız oranı, sikiri bütem haman yürek yara, min ölmedim, beyle yaramlı. Düşmanına batıp, yaram ulen bilden kalıkkan, Kur'an kabir, heykel, altın yıldız, Rus tügül, Şeyh degan kalıktan. Mermer takta, Vlasov Rovasının baş keserlerinden soyulgan, Gvardiya Leytenant Necmettin Halimov, 4 bala adası, müallim. Şul çak imiş arttan otalar da, yaralanam yazıp suluştan, yığılam da 45 yıl boyu, giri şuşam ilge soğuştan. Uyangarıp biter idi, kaldesi. 13 adım Kadir kişinde yazıldı. Şiiri söz, kuzlu söz iken iney. 30 yıl jir yazdım türlüsün. Sine yazalmadım sözler üzleyim. Topmayım sine layık kuzlusun. Kimdir künde enisine atıp, düşüden düşe jırlar çıgara. Bir jir jitken, kuzlu söz, izgi söz, hatta mürtet yaşka şılana. Ziyaretka kirgeçne 13 adımda. Ziyaretka kirgeç 13 adım. Niga eli iska düştügüz. Eli adım da atlı almağanga emelle kuz aldımdan öttügüz. Niga eli iska düştügüz. Bu arada kimler koya gitti? Namuslular koysiyakka öttü. 13 adım gümür boyu 13 adımla utelmi halim bitti. Cesedine tufrak solalmadım. 3 saatka soldat sunladım. Kabrindeki kozukka kadalgaç iserlenem diye buyladım. Kuz aldıma bastıra almayayım gacap. Kırmısın tüşkada billahi. Şul kadar da süyem. Hatırım joyup Huday idesini ilahi. Nindigneler idi senin yüzün kuzun. Hayrim ruhu bar yılgadan. Kangıldı kaz haman zorlu deyip, haman yatim deyip bu bala. Yok yok, millet yatim isem itemisin. Sen bir şundu yürek birgensin. Tenim de yok benim, tutaş yürek. Şundu yürek birip ulgensin de, jilken bulup jilgesingensin. Buşan maydan, tuktağız lakapta, ona çekipken sakav abızlar, 30 yıl izlegen kuzlu sözüm, belki hazır ışkın koyuzlar. Yok, aldandım, bar sıraşasın, mal açtırmayım iken abzarda, soğuk iney, sınır tepiyinde, dura bugün bizning kozlarda. Tuğanlar, zor rahmet, halkımızın tanılgan ulu, Aydar Galimov'ның şuşu özümüzдің ауылға қайтып берген концертына, onun bilen kelgen konaklarga, tuğanlarga, şu vakitte mektebimizin işi aldığımız motorlap, bizning yüreğimizni motorlap, şuşunday bulak etken azat tuğanga, barımızga da mektep okuşlarına, okutuşlarga, sizning barığızga isenlik, zor rahmet sizge. Rahmat Aydar abi. Өзіңе рахмат. Сен мені мақтағанға мен сені мақтай деп ойлама. Сені білеміз кім екен, сені білеміз. Құруланабыз, қояқыт құрқабыз сенің біздің ауылдан екенін айтыры қатты. Ну, білеміз барыбір, көңілді. Исен сау бол. Исен сау бол, көрішіп яшыргенсің. Айдар Халим, Айдар абай, кәркәлі тамақ, кәркәлі, қолы кәркәлі, бәлекей кәркәлі. Рахмат. Işık asmalardan ey ağıla yatımınlar. Nindi mungsu elleyindi dilsiz kalgan adımınlar. Ey tağım faydasın mın faydasın ey duram. Ağlağıydı yarımınlı yeşilligimini sağınam. Ey tağım faydasın mın faydasın ey duram. Ağlağıydı hem garmınlı yeşilligimini sağınam. Ağıl işin iksımımsı gönlüm bu şemik şulay. Ey görende kalyan garmın mın sağını zar yalay. Ey tağım faydasın mın faydasın ey duram. Ağlağıylı hem garmınlı yeşilligimini sağınam. Ey tağım
kişiliğime